Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Shuk llullashkataka kimsa shinami riksina. Ñukanchik wasipi tiyak shuk alarma nishka, batería pila illakpika, mana sinchita wakashpa uyarikpika. Punllanta ñukanchikllatakpish, ñukanchik familiatapish, anchata waklichipak imakunapi churashkata shuk rikuchikmi. Wakinpika ñukanchikta waklichipak runakunata hawalla riksinkapakka, kayshina shuk rikuchiktami ministinchik nachu? Judaspak ñawpa shamuk, pushak krikkunaka, ñami willarka, mana kashkata rurak runakuna, iglesiata anchata llakichi tukushkata. Judaska kutinllatakmi, paypakpakta nishkakunataka willan. Paykunami kankunamanka, shamuk punllakunapika, imapish Diospaklla kajkunataka, pukllashpa asijkunami tiyanga. Paykunapak kikin mapa munaykunallata katishpa kawsaqkunami tiyanga nirkami. Chayshinakunaka, krikkunata chikanyanakuypi churaqkunami, kay pachapaklla yuyarikkunami, Diospak espiritutaka mana charinkunachu. Judas 1:18-19. Judaska, kayshina runakuna hawami pakta nin. Hawalla rimashkawan ama umachun sakichun, shinallatak alliwilli evangeliowan kushikanata. Imashinatak shuk chansata rurakwan tupashkataka yachashun. Judaska wakin rikuchikunatami kun. Paykunaka, paykunapak kikin mana alli munaykunatami katingakuna. Apóstol Pablo, iglesia primitivapi shuk pushakmi, millay runakunaka, kayshinakuna kana kashkata kallarishpa parlan. Chay punllakunapika, kikinlla alli kanata, kuskiyuk tukunallata munaqkunami tiyanga. Manchanayaqtak hatun tukuqkuna, Diosta hamikuna, yaya mamatapish mana kazuqkuna, mana paginiqkuna, Diostapish mana manchaqkunami kanga. Pita mana huyaqkuna, fiñanakushpapish manataq kungarikuna, llullashpa huchachiqkuna, kacharishkakuna, hapishkawan wañuchiqkuna, ima allita fiñaqkuna, wañuchiqkunaman hapichiqkuna, manchanayaq qhari tukushkakuna, kikinlla tukuyta yalli kashkata yuyiqkuna, Tayta Diosta huyanapaq randika, kikin kushikunallata mashkaqmi kanga. 2 Timoteo 3:2-4 kama. Shuk, paykunata yachachichunka, hucha illak Espíritu Santota paykunaka mana charinkunachu. Ishki, paykunaka aycha munaykunatami katinkuna, Bibliataka mana kasunchu. Kimsa, paykunapak munayka, runakunata chawpinami, tandachinataka mana munanchu. Masnata, Bibliapi shukpakta nishka, kutin rikurikpika, Dioska ñukanchikta, kazuchun nishpa kayashkata shinami hapinakanchik. Imashinami shuk alarma, batería pila tiyakpika, sinchita uyarin. Hucha illak Espíritu Santomi, shuk allita yuyachik shinallatak, Bibliapi rizashka alli yachaywanmi, yaya Dios ñukanchikta anchata llakichi tukushkamantaka wakichiri tukushun. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, Pagillata Guyashkamanta.